šansa je to. Hoće li šutirati? Dvoumi se. Pero, kakva odbrana, rukometna. I pogledajte sada, napucala je lopta Petera i morat će se tražiti ovdje. Propuh je ubio Perino desno oko i evo sada će intervenisati bogata klupa. Omer Rokan, kardiolog, doktor specijalista Husnja Majdančić, svi se sada bore za Perinu glavu. Bulje je tu i to je kritično, daće mu neke aditive, ima tu sasvim sigurno, oni su spremljeni i nadamo se da će Peter Stok će sasvim sigurno ustati na teren kada vidimo ovu medicinsku ekipu, nemamo sumnje u to, a evo i malo statističkih podataka, prvaci u ničemu imaju 92% posjed lopte u svojim nogama. Ustao je Pero.